wanakula na wote, anashirikiana na wote. Nataka kumpenda Mungu kwa sababu jana tulikuwa na overnight yetu, na kuna kitu ambacho kimeingia ndani yangu. Leo hii nimekuwa nikiongea na mtu akaniambia, pastor, wewe pia unaongea mambo siku hizi, unaongea tu mambo ya project, mambo ya pesa. Naambia unajua hii maisha sasa ni lazima, kuna vitu vingine lazima utoke ndani, uanze kufocus maisha ambayo yatakuwa ya baraka pale mbele. Haleluya. Tunashukuru Mungu kwa sababu sijapangiwa kuhubiri, kwa sababu mhubiri yako. Mimi sijapangiwa kuhubiri. Lengo langu tu tuende pale katika Matthew kusitiza tu kidogo, alafu Mungu amani atutende wema. Mimi sijakula na nimekuja tu hapa kwa sababu alisema na nataka tu nianze mapema, nipange paka kwa miguu, kwa sababu hatujui tutaenda wapi siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 6.